Te kaumārima ngā rā kei te toi ki te kōwhiringa pōti o te motu. Engari tērā tonu te toko maha kāore anō kia rehita ki te pōti. E rua wiki kei te toi, e whārau mano ngā kai pōti Māori kua rehita. Ko te nuinga kei runga i te rārangi Māori. Engari mō ngā rārangi e rua, e whā oe nei tai whangatākaro te toko maha o te hunga kāore anō kia rehita. Hoki atu anō ki te rārangi Māori, tērā tētahi rongo pai, e ono mano ngā kai pōti Māori hou. I register every voting, I presume, every voting year. Oh, since I was 18, I've taken part in the elections, so yep, pretty much play my part. E ai ki te tari rehita pōti, i nā kane ke whare te tangata, kaore rātau mo te whakahau i tō rātau wāhi noho, ka mukua rātau i te rārangi rehita. Kei te kaha tonu ngā mahi whakaoreore i te iwi, ki te rehita kātahi, ki te pōti kārua. Hopefully Labour will get in and we'll get a better life, I think. Because, what's his name, Tom Key? Yeah, he's not doing a good job. Ahakoa te nama o ngā Māori ka rehita, e ai ki ngā tatauranga i tērā o ngā kōwhiringa pōti, e ono te kau ōrau noiho o rātau katuku pōti. Because I'm not interested, eh? Yeah. Because I'm just too busy, doing other things. Our people are quite lazy to go and vote, so if you get a bus that'll take them there, I'm sure they'll do it. He maha anō ngā Māori kei runga i te rārangi whānui, mō rātau e hia ana kia huri mai te rārangi Māori, te rārangi whānui rānei, me tatari rāno ki te taurua mano te kaumātoru. Irina Smith, Te Karere.